그네 아토 지상 비버스나 ध्यान डाओ अयोपति जगह शब्द जिसा यो कोन्याना तलजी जोनी तुंगको साना जोनी मोडुंगको साना विवसना ठंकुने चाहिँ वो शब्द ढल्ला मेमे पिन साना बुद्धिस्ट मक पिन साना इमसाना शिवका विवसना रियो ढल्ला सारा विवसना यो प्रचार या प्रचार जुई ठंको या आठो अशुभ भावना ने विवसना अंतर्गत लाग ओके दुनिया लासान आठो 10 दिन यो कोर्स चाहिँ थुके बारे खचाइ वही मक्का उल्लेख जुई मक्का होला छरा निथा व्याख्याले टकटिक वय त्यससँग भावनाहरुका टिपे आफै मक्का वा भावना यो कथामा मैत्री भावना मको त विवसना प्रवचन चाहिँ छरा वहीका तो अशुभ भावना यो पावरफुल काना एकदम व त्यसको छिरा मने क्या चाहिँ एउटी विषयको त अथन चाहिँ भावना देउला चाहिँ योको व्याख्या याद हुने ना ठुल जिएला भावना देउ या त्यसमा देखियो जो मन देखियोपट्टि त्यसमा परिवार जिम किजा जिम दाजु ठट्यो डक्को जियो मन देखा चौपट्टिका अब सीमा स्टला उखना ग्याटा ग्यामा थासरा न था इबन डक्को जिसा उ किस्म या देखा एंगल का मन उ किस्म ज्ञानाइको देखाइको भए उ लुम्नाजको वासा सीमे देपजको खसा या स्वे म फयो मला उ डक्को छियो मन देगा बिट देखाइको पटिका बासे उ देपखना छि यामाल मर्ने मला उ तिन्या या छिटा छु यैन मख उके वसोल लगा छिटा छु लिफि आयो न मख रोग जुइना मखने तर छियो मन अन्तो ओखना ज्ञाना तहिने ओखना ग्याउ टाइमला मन जो मन ग्याउ जला जो मन ग्याउले जो मन या उयोपट्टि वो स्टोरी देखा होला मन या कल्पना याटा मन कल्पना याले मंगसे या टाटा या मंगसे न छिटा ग्याडियो जुनी होला एकै अथे ग्याउ विषोन माले यो थियो समस्या दुःख चाहिँ जुनी अर्थे न मन या नि ग्यामा वातावरण देखा बिउला मना चुनि न छिटा लगा मसाने उनगा सिं उयाट लगा अयो एको मना चुनि एको मंगसे अथे ग्याका व दनावे नगा अयो यो मना मच गुली देंग मना मच छका मना जो जियोरगा मोटी तसा आया मना मच सारा अब भावना मन्टने मोरले दुनिया से वो खमन्टगा थटे जे भावना अयोपटि जियो चित्त ओ जुन देगा तो योपटि गवा जियो थ संसारे आछिस कम्प्युटर यो भाषा टाल्ला छ सफ्टवेयर वा हार्डवेयर दियो दुका हार्डवेयर दियो जियो शरीर चाहिँ हार्डवेयर का सफ्टवेयर दियो थियो विचार का नाम रूप त्याथेन रूप दियो थियो शरीर जुला नाम दियो थियो चित्त का जियो चित्त वो न्या मुटो मिखा न्याना मोटसन ढाउ खन्याना अटे यहाँ जियो मने वो कहानी देगाएगा चाहिँ नि टमाटम अले वो यो आधार है वो व्यवहारिएगा वो व्यवहार या अनुसार अनुगजना सिम लुम्ना या थार ननियो 가 다우리오라 원 시마 야오나 모코네 지요 찌텐도 워 데가 찌텐도 다르나 나도 다르데야 जीवन दुखसिया जनेगा अर्थन जियो तो समाजेना जियो वातावरणेना जियो जीवने डामलगा जियो जीवने ना जिगो जिमका जिम्या जिगो छे त्यो छ डेगा चोंपटिगा छ डेगा छना वो खटे ज्या चोंपटिगा आ थाके छ हस्पिटल यंगा सुमचा बीके मालका मला मच बुलका छिटा मच लाटी बी बले इमसा क्या बुपटा मेमरा बिया म्या छिटा बिया का म्या बुलका बी फुने मफला मला सा छ खनिना मको उ टाइम है इमसा अटे साटे बिना गना यो घटना जोगा मला बेला बाइ मिस्टेक नै अटे जियो वो मच क्या ढुंगा थारा जियो मच गाउँ त्यसमा बिचाएगा मला बिचायर ना वो जिंदगी भरे छु व्यवहार यामा को छु जियो कर्तव्य यामा को डक्को वो जाइएगा थारा वो जियो म जियो मन जो देगा जो ने वो जियो मचल मखने अटे जियो मन ठ्याट ने वो भावना या जने वो जियो में जिया खयाया हुनेगा अटे न अठो जिसा शून्यता मखौना वयागा शून्यता ज्ञान दियो मोठो मखौ छिके अरतियो ज्ञान छिके आ मरु थियो ना
지선 또 다른 두텐 다른 코텐 와 디자인하 준 가. 어디서 왜 울다부리 그나 저는 술라부리 지선 뭐 하는 거. 어디야 जब तक जीसन तो संसारी उपति जी जिगो राग देश मोहन देखो उपति गु प्रोग्राम का वो प्रोग्राम में फुले जाने उबले तक जीवन संसार न दो या देना दो मया देना दो जिगो देना दो वो जिया चुनेगा वो जिया तो ला दुख सुख देना दया चुनेगा जब तो भावना तो खा जैसे आ मगिना होला अथे यहाँ टैबलेट नापी गया देना मंटा ने ठाने ने ना मंट जी ने ला मरो छारा छेसम भाइ मरले ग्यार है उन मालनी पहिला म ग्या था उन मला ग्यार है मला खों खोंगेको जोला सुनो मतलब मुंडा ग्यार म ग्यार न्योले सन्दन मगिना होगा मगिना होसे तो ग्या मा चीज म हो जोया मनो जग डेगा टोपडी खा जो मनो जग ग्याव खा तगा अथ जी बले वो भावना चेन जान अथवा अरु तिमसना उदको सा मसा यो मयो थियो राग द्वेष थियो दको अति पापने या मरेगा छैका मरे अरे राग द्वेष थियो मरे बेला गति जी गाजीसँग कल्पना या फट टाल्ला छ वो स्वभाव चाहिँ अरु टाइपन थर्खनेका रगा उके आधारे ठीक भएका आछि पे राग द्वेष मोहले फुले जसमे या जिम म्याटा जिम म्या मखो गाना टाफी मखो जिम क्या मखो गाना टाफी मखो त्यही तना कुन सँग एक्जाम्पल बिदिने पासमै छौ ग्रुप चाहिँ ध्यान या थोआ खन्य गाजने गा बुढे थर्मे वो छो ठा छा बजरिया ने बुढे थरिया मा वरिया मा र खन्य गाजने न्यौ गाजने खजको न्याना खजको सिका चुना बास्य धर्मला रियल धर्मला ठुइ मखने भावना मया कन ठुइ मखने अले अर्थिया मजला थरिया ठजको न्याना मजला न्यानी वनी छु गफियाटा खल्याटा जे टाथे जिबे लेन लाई मखने तगासका ध्यान या मला जसन ध्यान याउका तगा 5 मिनट प्रस्ताव त्या मैंने जुल्ला हप्ता बाछि सका जुल्ला ध्यान याउरगा बज्र योगिनिन से ध्यान याउपदि सूर्यान अनुना 1 घण्टा अथे ध्यान छना अना मियो ठासे हुना अटियानुला प्र्याक्टिस लाना हुन्ने व खठिक्यो खे दुनियान से ठुपडी खे वल्ने खे व सुठा पेठा वनका अन्योपडी ठासे धार्मिक ठासे वना लास्ट जामते चाहिँ वना अले अन्न अठिया 1 घण्टा ध्यान छना बेला पटिच के व्याख्यान खन ठ्यावलका संसार एउटा ढाठे मखनी छिसं कल्पना नाजको ठो बाना बामरा वो जंगल वो पहाड त्यो जिउ मने जको गुने नाटो मनो जको दुखने जिउ सन्या परिवार थियो न जिउ मनो जको डेका जो खनी टका अन्य ख व बले टोटी मावबडी खवल्ने अति जीवला वो टोराउन माव अन्यबडी खवल्ने ख अति व बले ठठरे विचार होला ठठे खला ठोयापटी यो ठठे विचार यो ठठे खला ठठे यानान माव खने खला गा यो बले ठठे यानान माव खने ठठे जो छिसा छे जान न टोट फ्यावे छन टोट फ्यावे त ठठे यानान माव ख ठठे ठुगान माव ख डाबले तै बले व अनुभव जो पनि पास पनि ओहो जिम मस्त चिरे तिने यार प मर्ने जिम मजा आव जि अठिना उनाला व मजा हाना व सुना बिचाए जी पसा दिने लुए पसा दिने पसले व्यापार न टोटी माउजुला अया वबले वो प्र्याक्टिस भन्नु या सुना लिप्टे पटे वो महिना न वया मोगलका छारा उले फरक जिउगा संसार वो ठो जिसा निर्माण थियो पटे खै जग ठ्या वबले या आपत या मलाई ज्ञान या वो टोटी मला यो पटे भावना दिने मलाई भावना उखे यिङ दसवे अथवा संसार पेपुङ्गा जिगो ढाका उचिर फुलेना टेका अर्जा भावना उले परिवर्तन या फयो या त्यसमा भावना अथवा भगवान बुद्ध अथवा संसार अथवा जीवे निर्माण उनी लागि भावना त जोड बिएका भावना जोड बियो ठटे या के पुटे मेमेओ धर्म उली मोर्का आठो अशुभ भावना त यो त्यसमा अथवा बुद्ध धर्म जुल्ने अथवा बुद्ध धर्म त्यसमा न पाठना चुनले निन्दो न
अझला भखं कनि बेला टक्कया तस्कया कम गठ्यो खौयो मला सारारण गृहस्थीपट्टि मिलेचले जिमा हरे अयोजक अप खौए अब थटे पापी आउने थियो फल लाट इत्यादि अयोजक खौए भावने यानान मा खना तस्क कम नि होला थर्जिया बुट धर्मे भावने त तस्क जोर बियाटेगा ओ जु भावना या जिबे फेरे जान मा अपटेगा ध्यान भावना यो मन थन सुस 대비하여 쓰라다 지산 왜 지야나 원요 몰라 워스테오 꽤 भावनाका 지산 सुयाना जना आज बुडानु स्मृति याना जना मलाई वे याना मिट्टी सिना ध्यान जना रेलो मर्ने मला अब नाम सुने बुनले वो श्लोक या दो जिसान जप याना छौकिसम बुडानु स्मृति ख मला वे याना चन्दनला वो भावना जाने वे याना मला ओके चाहिँ जिबी बने जाउने जिबी चित्त न अजाया तालम बने जाने जिबी मला जिबी अजाबिया जाने भन्छ नि सुसु या त अजाबिया जाने बुढे जियो गासोला बुढे पावनेला जिप्ने बुढे जाउने अरट जियो पावनेला अरटे जाउने खुइएको जैना त खुइए जाउने मलाई डाका मारे आजला डाका जाउने अथे नि सुसु याना आउन सुसु वे सुसु पावने ना हुन अले वो स्वभाव वेन्डो जाउने आ भावना यो न्यू किस्म जिगा मलाई आ भगवान बुद्ध विपස්සना गा गु यापटे वो भावना मिकटी स्नान मिकनान यापटे वो झिपे चले नाइ उटा बानी नाइ गेगा भावना यो थन छौ एक्जाम्पल जि नोट ना तो नाज लुमना वो सटा छौ एक्जाम्पल थन दक्षिण शिवपटी गाला गथे भावना यो गथे ज्याउने रियो छौ छन एक्जाम्पल जरा नाज लुमना सट्टो छौ अले लोमना चाहिँ गा लुमङको पटी का भावना यो गथे गा आ जिता भावना ना चों जुला जिता खना चों जुला तो डक्क जसा मन भावना ना चोंगा तो रंग खना चों आकार खना चों जिता स्वभाव आ थने चुना चों बिनसा गुलिसिया जिखना त ब्याउ न जिफोगा अब यो नापै पटी छुं छुं लुमङका अटजिया मला वला अन्यम पटीले वला ठ्यामनी हेगा मने देश भावना व्या चों जिफोगा आ गुलिसिया हो का गुलिसिया गाटो जे गुले वो सिकाटो जे जिमना ठ्यो न्यन दरका न्याबले न्यन दस जोका यो भाव वो भावना व्या जनिगा भाव दियो भावना जने छमेसके छौया भावना छमेसके छौया भावना अरु जे ठ जिउ चित्त देखियोपटे वो दैने सफ्टवेयर ढाला ठौने पासा ल्याम दसन ठिगा मला सफ्टवेयर दियो मोर दसन देखियो नि वा उइटा गतिना चले या अठम थ मोबाइल चले जाजौं पटे कम्प्युटर चले जाजौं यो द क्वे सफ्टवेयर गा सफ्टवेयर मोर दसन छिना चले या छियातला छुदियो ठुटिला छुदियो वो डेका वो प्रोग्राम त्याटा होला वो दिसा दक्षिण वे अर्डर या अनुसार वन जाई अर्थन जियो थना तो बाहन कनि सियासत मंगले छे वनियो दगा वो सुना या त्याबले शरीर र या मफने जियो मन जे अन ल्याउन माने ठुले बजाइती दगा जियो मने द्या छौ दिने वो प्रोग्राम देगा टोगा अच्छा चाहिँ अन मंगले अन तिस गली मला तिस गली चाहिगा जि चाहिँ जिना अने उनियो रे द मजुने जि हाना चकपटा उनी रे जे मंगले वासा अगन छेनेगा त वासा जि हाना के उनीने सारा जि अन्यपटि जिउ प्रोग्राम अट्ना देगा तलगा ठटे जसना या मया बाला बामा दो मोर रे डक्वे वा भावना देगा टोपटेगा आ नाबा नाबा न 30-40 वर्ष एकदम ल्याम ज्याछौं टाइम है जिसे जगन्याओ तटरौं कारखाना देखियो ठटिया मुनो त एकको लई फन्नो सामान देखिए फन्नो देखिए ठुल ठेउ कमाया उल्टेउ कमाया रगा जिउ मने चाहिँ ठाटे जि अठे गइमा अठे जुइम ठेजौंगा सारा जिउ मने अठे याना विचार जुला ओया अठे देखियो अठे यापटी विचार जुला आ वो आना मेले लानाउनका लाना होला कारखाना देखियो न विचार मोला छ देखियो न विचार मोला सारा आ yakna thuda kontriga ka yakna practice ya yakna अभ्यास या yakna अनुभव या प्रचार या अयो भावना चाहल त्यो आयो स्वभाव अयो जुल्ने 30 वर्ष नेवा त्रोट यो बान्नु गदा 30-35 वर्ष नेवा ओ टाइम में जो स्वस्थ होला व आत्मा थे क्या थे बहु थे मरे कम गाव पटे वो चीज का आ दवा खला मखला जिन उ ना स्वस्थ न खला मखला अर्थे चोंगा सारा उयो भावना ढक्कै मुना उन्ने उनीहरुले भजन
tua mania kiti tuiki rao ka bamla chi takko tomato maraga cheo ale bala tomato thabe ya bude ka a babne bde so odarin birio jiton dokshna yekunyanante donggo bude yele so aje yele yen khobe dala prasiddho bude so bahaita example bigene babne yo gate ga tatino thana चले चिटा किसा देखो यो न्याना ला ओ त्यासते थ्री जिना ला उयो जले ना जने माली मोने चले चिटा किसा देखियो चले चिटा किसा देखियो चले के दुगो डारे अनि नाटकला अनि कति कोला किसा कोला किसा मोला बर्मोच में किसा कया हो दुगचिरा किसा ये होगा मलाई उके भन्नु मन छ टाइम मगे खन पावने पुटे उदाहरण जग थन छिबे वन्टे नजुल सारा स व तिया दुक्चा ख दुक्चा त बर्मुन डान क आला ओ दुक्चा खगा ओ दुक्चा रगा क आउ ख दुक्चा रगा जुना ओ पुटी ख ह ले छमेस्न मलाई ठगा त छमेस्न ए आमला गन किसे क आयो बाजे रगा रे न्योमले अति न्योमले दुक्सा वे कया हो पुटी अरे ताबले दुक्सा के आयो किसा मको ठवा दगा ताबले मको के किसा ख ताबले मन चाहिँ पटिया मजो सा व ताली उता शंकर लगे जुलगा अरे ताव मन सँग खबिन सँग ताव अरे शंकर लगे जुला अरे जना निमेसना अरे ताला ताबले सुमेसियो टाइम छमलेला निम सुमेसना अरे मोइदा खिसरगा ताव ताबले खिसरगा टोटा छल्ने मला सारा त भावना चेन्ज जुलगा बासे मखुनिगा बासे व दुकुया खगा खसान उयो निमसमेसना व ताबले उयो भावना खिस जुल्ने खिसले छ्यार खिस अथेन दो जिउ चित्त त समाज देवा छे इज्जत ना देव समाज डेका टोपडी ग आ देव छापेना टो देव देउ चिला ओला भोटे छापेना टो खाउने मला भोटे छापेना टो चि उइद सरकार ठु देव चले मजला ढल्ला वया पहुँच आउने का अठि या थन आटको न 500 व 1000 मा इन्डियन आईसी चले मजोगा थन सुनाना आईसी थन नेपालले जुनाउ लाज थन सरकार बाइन न टोडुगा सारा श्रीलंका बनाए मला डको चाहिँ ल्यामेटा हिलाए तर छोरीको देव चाहिँ हिल्लो मरा मलगा अन बाजा मुहपटी देवा अनि गोला त सो खेले मरगा सुनाना सोइना मखो हो सुकेले मरगा सारा वास्तव ओला भोया खने भोटे नमनिमे देवडा छुसा बुट्टा बट्टा त्या चेर खने ताथेले देव मखने तर समाज वो देश वो जनता तो देवा तगा तेरा उले दुनियामा सा के वे फोटो चले जुला भोटेले दिनमा वे फोटो चले जुला टक्क वो चले जुला आ जिरा वो देव मखो ताबले वे देवा न थनन चले मजो यो सा मे सा सिंगना नोसिया देवगा शो थने आ चले न मजो अठेन श्रीलंका यो रुपियाँ हैन तर इमु देवा आ वो भावना मखर लगा सारा श्रीलंका वो सत्य ख आ ठन चाहिँ वो सत्य मुक्त त्याला वया फोटो सन वो देव छो लुटेया लागि मनो साना दुखी बिहान लागान जेले चुन मासान वो मेनो ट्रेने श्रीलंका जुसा आ ठन जुसा वया खुइदा न ठन्दा जिगे सचना दो तगा बिल दासा श्रीलंका ल त मया तगा जिता लिटबिने मला सारा भावना जको पढ्ने अर्थ न जीवन देउन त भावना जको पढ ज्याजौं पटेका गुरुगे चाहिँ ल देउठा नेपाल छल्लाला छिटो दु भन्छ आयो गोठाम चाहिँ देउठा छिटो दु भन्छ आयो अहिले सामानु भया थबिन त्यो दु मला आ ठे महना जिसा नेपाले आइसी देउला उखन उन्न चले जुने दोछुन चले जुन यासौन चले जुने ससिउन चले जु ढको चले जुने आ उन इन्डिया आइसी देउ चले मजला ढाबले नकतिन थन ज्ञानेन्द्र थेन्डो अन छौनिको अन चाइनिज इन्डिया उना हो पे ल्या हो पे ठन ठनले देउ चले मजला ढाबले देउ ठन बाग जने ठन न भइंगे सना मकला मगा अबले इम देवा ल्याउन टिएर गला देउ
गियर मफुने गियर आना इंडिया ठंगो उन माने ओके या टेवाना खर्च अले वो टेवाला आठना नेपालले चले जुने नाप्रो हिसाब घोषणा मजो तले चले जुया व ड्योइथा मोच्चा कोटा घेरो न्याउ दिने न्यारको खुएको पनि अन्य न्याउ दिने अन्य घेरबा न्याना व ड्यापालाई त गछन्द न्यासय न ड्यापागा वो बिना न्यास मया ठुचले मजोगा ड्यामगा बरे न्यारको ड्याबा न्यास मया आइसे न्यास मया रगा मका वे ड्याबा घोषणा मया बले बियोसा हो का दल न्यारको पनि ड्याबा बिया न्यासय बियाउन गागा खुसी दिने सा घोषणा म प्रधानमन्त्री घोषणा भरेको हो ड्याबा न्यासो या ढाला उके सत्य जाछ नि थरे न जियो जीवन न अथे जाछौ पटेगा जियो जीवन शिवले प्राण त्यागेको टाइममा अवस्था छ सोला न वो क्या या ख जब जो क्या जो छे लगा जिस आसक्ति हो याना चुन्तला बडो प्राण टोट थाक्या छ नि वो प्राण टोटुगा अगति अन्य बामला जोगति लागेला भाग्य दनगा अन्ठा वो जिगो जिमका जिम्या जो छे फने mesका थल्यो का मने गाव व प्राण टोटे मोफा जन दासला बामलापटी गति लाट्ने मला वो जिया चुने होला व जिरा भावना जका वो जिगो देव वो जिरा भावना ज्या चुने अथे ज्या जिस थ अथे अन्य भावना त्याग्या फटा डाला छ तो अरटी वे ल्याउने तो भावना त अठनको जुन दैथेन नो भावना जिस कन्भर्ट या फटा छ आटो भावना या हो मिक्टिसना यापट्टि न दो अपोइना मिकना यामापट्टि का मिकना या हो थटे निन्या न आजर यको मन तो चेन्ज आउने न थर्जी माउ ख खनि गएका छ मन ठुया होइने अथे ज्या ठिका इंकिबले तिने जो टमाटम आसक्ति जो यो ब जे मोह जियो राग जियो मोह जियो टमाटम टोटा हेला अथे जान माउ टाउका आठ अशुभ भावना रियो मिक्टिसना अशुभ भावना खनियो सुयाने सोयाय खण्डैगा छ सिधा आठन अशुभ भावना रियो विपස්සना अन्तर्गत कायनुपස්සना यो विपස්සना यो पेंगो भावना दो खास विपස්සना रियो ठोकने गुठो शिविर लगे या ज्याचो वो विपස්සना चाहिँ पटिसा वो छोटकरी वो डेका टोपटी का ताथे बुके यो बटो यो विपස්සना भावना याले अन थो सती पठान भावना या एक महीने पटे कोर्स दुगा अले उके तिने थो पेंगो भावना या यो बिटियो तरिका वेगा आजि अन्न मोनि पिति जुला अट्सान जिसन थन्चो न वेदा भावना त या फुगा भावना भावना रि छुरी उदाहरण न टोचोले चाहिँ यो खना जिता थ्री ढंगुनेला वे चाहिँ खाउन मख्याउने वे चाहिँ मखो चाहिँ न खठेन ज्याच्ने खठेन ज्याच्ने आवा दुख्छ जुबले उके राग दुख उयो मला दुख्छ जुबले उया या मियोला दानिया होला उयो छिया उयो पाके फायर क्या उयो उके राग दुख अर्जा उयो गनगन हुन न लियो ब्रांग तलगा वे चाहिँ खिचा ज्याव बोले खिचा खयाव बोले खिचा छेंगा छ्या मला ओटा हान त्याग जुलका ओखना ड्रेस ओलका न ड्रेस बोले खिचा न जो बेजत जेगा टोटे बिचारौले खिचा जो न वहाँ भावना ये थो चले तो जो न वो भावना ये और जे यक्को नापा मतलब बाले थरे बनी चाहिँ बाहा गफ जेगा ल्याम त गफ जेगा अले वो सीको यो थियो खना अनि खना भूत प्लेट बाखा वेगा ओ टाइम में छे जाने आउना इमोपटी गफ निने बोला छे मजमपटी याउ सोमपटी मनोगा इमसा भाकना ज्ञाना या मन एक या पासु ना एक ना पहुंचोनियो उना ना पहुंचोनियो वो जो ठुले जो इमोपटी बाखनी ना वो ज्ञाना हुई के अन या उखेन थे वन छारी मक्का अरे वो जब पास पे थरो छे उना मया मिला वो बाह न्योसाना गेम को अरे ज्ञाना द छे तक टेबले लोखा तक टेबले होगा लोखा तक वो टेगा उन मारियोगा
टेकावना छे द्वान ढुंगाना उखे ट्याकुंजा भूत चाँदन होला उखे स्वाने भूत चाँदन होला स्वाने ठान बेना ओ स्वान टन तुति साला कयला आ वला भूतला मर्ने मला वा स्वाने क्वार ठाउना लासा दिन द्वान दिना चाहिँ मन आनन्द जिगा अब भूत देको ला जीव मन भावना यहाँ देको चिज नि मला थटे जिसं भावना तो को संसार भाव देखो प्राणी पिनसँग भावना ज कया व संसार देगा चौपटीका अहिले भगवान बुद्ध वया भावने त ठिका उइटा काटे यहाँ मने खिटे ट्विकी टाया होगा मने खिटे ट्विकी टाया होगा भावने यहाँ जिसं उना वो चार टिकने ने तो क्रोध उपनाह मोह राग ठिमे डक मने खिटे टाया होगा जब वो ट्विकी ठुन्ने अहिले वो जेटा खुल्ला लाइट वो उठे मने मटे चेकी रावडी होगा अहिले तिन मन चाना उयोला उइटा छुया उइटा रोग टोक दुख दियो शोक दियो अनि दैमक्का अशुभ भावना छुरासा जियो शरीर है छि राग जाने का जी बाला जी बोला मला बड़ा टाइम है का अट मोक्साना शरीर त जी त्यो छौ जेटा भावना दिया थिएगा तो जीगो शरीर जी त्यो भावना दिया थिएगा वास्ते थो शरीर जेटा अन्यो त्यो जी जीगो त्यो मन त ला जेटा छिट यो स्नाउन्ड यो प्राण त्याग त यो तस्कं अफिका सारा जी त्यो भावना जीगो त्यो या मरे टुंगल्ने अथे या ठन अशुभ भावना छेराछ राग त्यो पिए पनि हो भावना चाहिँ उके मरेका बिगा अद्वेष अराग हैन मलाई उन चाहिँ डेगमा भावना छ भिंगो कुशले अद्वेष अराग अद्वेष अमोह मलाई आ उके मध्ये थन त्यो अशुभ भावना वो मरेका बिगा आ चाहिँ वो भावना वो नि बोले अठो अशुभ भावना त्यो गर्टा छ मुख्य ना चीज शरीर का छुना चीज बाला ढाउ बामला ढाउ थियो उइटा जिउ चित्त बाला ढाउने ना जिउ राग उत्पत्ति जिउका अले शरीर जिउ मिजा जुने ना मिजा पिनसा मिजा टेसा मिस्टर सेबले बाना थियो पाबुइका मला तर त्यसो पिने खो पिने आकारमा जग्गा उइटा बाला टाउका वास्तव वो शरीर गयोपट्टि वो शरीर दिने छुडो गठे बने जाछौँ दुर्गा दिने द्वाउना मसोने मसोले मसोने हैन वो राग भावना छ बाला यो ड स जिउ थियो उके हैन वो भावना राग भावना हो यो आकारे मलाई अनि रंग जग्गा थियो ध्यान हुने पिने जग्गा हुने अरे ठो राग आठो अशुभ भावना आठो ध्यान है तो कायानुपස්සना भावना है जिठो श्वास प्रश्वास भावना यही बोले श्वास प्रश्वास भावना जिठो मन त एकाग्रता या वो जगह जाइएको वहाँ श्वास प्रश्वास यो भावना यो को न्यो जिनेला श्वास प्रश्वास भावना अशुभ भावना अन्योपट्टि यही मुख्य वहाँ मन त एकाग्रता नाबिका ठन ठो 1 घन्टा न्यवा 1 घन्टा न्यवा जे बाखा मकन बोले जिउ मन व आयुपट्टि मन फर्क मर्ला सारा आपले चाहिँ एकाग्रता ज्यासोनुगा छटा जगे कुछ ध्यान ना जोनुगा नाचा जिथन बाखा कुने सुर मजन बोले छेयो लुमना या मुनुट लुमना या अठे जिउ मन उकेसका उना चाहिँ नेला अठ ज्यासो जिनेला मजो चाहिँ बानागा तर अक्सर मनुटे चाहिँ अठे जिगा वो चाहिँ वो श्वास प्रश्वास छेरा जिउ मन एकाग्रता नाबिका एकाग्रता जुने याना वो भावना यासा मयासा थन मन एकाग्रता जुने ना खन्यन फयाजनगा न्याउना मोगा आर मला उली बोर्ड चाहिँ जु चाहिँ त्या मटाका
차라 एकाग्रता जुनी ना अठ जोगा अर्थ न छिसा ज्याया बले ना छुचे ज्याया बले ना ज्या बालना याचनी बले सिरिया वने याचनी बले जीवन त्यसको एकाग्रता ज्या याचनीगा अले वो ज्या बामना वना सेना वना जीबले ज्या ममने आया ते माइपिसना या जी मासया न्यावटे या अठ जीगा अठन बिजे खै रस दुने जीवन बिजे एकाग्रता ज्याचनका अठो एकाग्रता या फेक्यो बानी चाहिँ आना पाना सटी चाहिँ सिनेगा ले ठो आना पाना स्मृति थियो भगवान बुद्ध यो ध्यान किया तरिका नापाउ यो पटी विषयका जब तक जियो एकाग्रता जियो दै मखने अथन 1 घण्टा तक जीवन थन एकाग्रता जिया मसौ जुसा खन्यनियो ठिकियो मौका दै मखने जो मन प्याउना चाउँदो छेउना चाउँदो अफिस हुना चाउँदो इत्यादि जिबे वो मन वना चाउँदोसा तो ख ताउ छिया ठुइ मखने आ डक्क थने लाना मन लाना चाउँबले सुखव्या जन हेगा जियो ध्यान के कन्टिन्यू जिया चाउँदोगा अठो बानी देखियो थटे या फेकियो भगवान बुद्धि उपाय मध्ये त आनापाना स्मृति थियो उके छिरो अन्य अथिया फेकियो बान्डेगा बेगा अले ठो अशुभ भावना थियो थयो जी थियो जीवाना वो बाना थियो भावना मरेकियो पटे त अशुभ भावना चाहिँ यही अथन मया छ जिस मया अशुभ भावना जिस मया दियो छाडा छ यामाओ छाडा छ जियो जिन्दगीले ठाउँ 50 वर्ष 60 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष दे ढङ्गलका जसमा गुली किताब बन्दैन कलेज बन्दैन गुली कलेज ठेउ गुली ठेउ खर्च याचना गुली मेहनतेन जाँचेन पासेन उली तिया उली मची जसमा जीवन छे ढङ्गका तर गुलसन ए जिठो न जो पाटे छुडुजी जो थो छाडी छुडुजी जो छेने छुडुजी जो टुटी छुडुजी ढगा बिचायन गुल्सन डोरा डोया जुल्ने तर गुल्सन ठैर सोया ठय ठ जित यो चाहिँ छोडगा त्यसमा बिचाया मया बोले पिने जस्तो या पिने जस्तो या मचन सो मच बोल्दा मचै टन जिगो ढगा पिने जग्गा सोने दुने बिचा मयाने मलाई बिचा मयाले उके पाखेन रागजी अच्छे व्यवहारे गुठो ल्याम ल्यासी ज्या चाहिँ निब्लेन ओ मिजा मेसन मिसेटन छुना बिचाये म अन्य दुनियापट्टि सोये म बिचाया वइ मक्का सोयले छ बिचा वइ मक्का मिजा मेसन वइ म मिस मेसन वइ म वइ अटो जिबले पिने आकार पिङ रंग यो आकार यो आधारे जिपे व फुले जाट्नेगा अले छो राग यो कारण संसार जीवन चालमा ठोया विपर्यासका सनाजा टेबे नाकेने टेबे परि नोट यो नाकेने ठो चलेची ठो दुको यो परि खनाकेने सारा जीवन जिसा वो दो वो ख दगा वो जिसा मन बियाटे ngolga बियाटे मला पिने जो खगा दुनिया चाहिँ मको अर्थे नो ठो आजको बिचायलका जिसा ठो थयो शरीर थियो पति वास्तव बालाउ दो बिन यो सुदु थियो होला अझ वजको मको जियो खापा छप्टे सोला उकेन जिरियो पुरी मर्या आउने उकेन बाना उडियो मर्या आउने त्यसमा न्याजको अलग छका बनिना सो छका न्याजको सुए उसको बनिना सो वो न्याय वो बामला उठे वो छुटे मेगा आकार थे ख्वाया बामला ज्याउनेगा इभन ढक्कम पुच्छ एना के आकार एना जिसमा बामला ढाउने जको ओत जिया छौगा जिसमा ढाप्ने सो मच मस्ते त मखला 8 9 10 अझ 12 11 वर्ष ताला उली वर्ष दुपी मोटे मस्ते सन व बामला रियो दुलाइमे ठो मिसमा ठो बाला ठो ठुमपटी बाला ठुमपटी बामला रियो मस्ते अन्यो पाप दुला चितरियो ज्यावो लिसो अन्यो ड्याउने सारा मनोला मस्यासन खने इमसन खना चोन्दुने इबिना छिबे नाप फुले जा चोन्दुने तर अन्य भावना दै मखनिगा खसा सारा सब मन से व मयानी पटेगा जब तरे ज्यालो खन्जना होला मा पनि खन्जना तटी पनि खन्जना वो बामला ढा अन्य पाप ज्या होला थमाथम दयाउलका आ यक्को दया यको दुगा मिसै खनाइबले वे ठच्चगा वो बालाका
वो बाला का ठो बाला का टाइप ले ए और ढेर ना डुला रहेगा आज ने और ताब ले आ डे और के डाउन जनफा बाला छूस बा मिस्ते मोटो बाला मिखा बाला को द आज ने मिखा बाला ये डुला आ थमा सेबले मोनो चाहिँ वे टिपेर मला मिखा बाला ये ठ्यो मिखा बाला जी खला तगा छे निना जनगा अनि एउटा मिखा बाला टाइ होला रगा ताबले वो बाला मिस्ते मोनो मोनो डेगा टोजले अर्सान छिसा वो व्यवहार या टुन्या वो खौठे ज्याज नि होगा आ मखो मसो मेसा छ मसो का टाइदिन गाना मला जिता वो पावन मर्गा बाना ठो बाना वो बाना टाइले द पावन मर्गा आ वो अटन दुला थाला छ मसो का टाइ गाना ताइले इमो लागि जो डोजन मुखला थरे ना छिसा बामरा छि जियो शरीर त जियो शरीर जुने सोला अलपट्टि थरेगा पावनी आएगा त्यो पेंगो सिमिटे पस्तान है जित होला त हि मिलेजिया हि यो चीज बाना चीज खाला यो कुए मिलेजिया जिबेन वास्तुला कौन तने जिबेन ढको कौन तने कौन खागा बिचायाला कसा आ ठ कौन कुए दुन तेया कौन शरीर देगा के जिया न जिसन जी कौन खा रगा पावनी आला अच्छा का पावनी आइला बाला जे लेसमा जे अना बलानीमा तका अठस गालगा जिसन पावनी ना जोंदने मला ठेवपटी तो पिनियोपटी पिनि आकार रंगैटा पावनी ना जिमे थन मोह ज्याने हो अले वये चीज थयोपटी शरीर द छुना पावनी मया छे वास्तविक सत्य द लोमंका लियोनटया असत्यया न्योनटया व संसार दुखिया जों जिमे थन प्राणी पिन दकया जे मनो दकया अथन तिरे ज्ञानी पिन सान अठे पावना धासा सुनाना धासाना इंसान ठीक भई मको डागा जी मनो छौजको दुने ठिका का थर ख खनी दगा ठिका का फुपे आ उके मध्ये न जी जगा थ खलापटे मौको वल्टा हमलका आ ठो बैग आ ठो श्रीलंका थ बर्मा न थो थाइल्यान्ड न ठियोपटी अशुभ पावना यक अनसुबे भन्टे पिन्जरा गेसी पिन्सन यागा अले अशुभ पावनापटी थो पावना या माउ लागिए ग्लिङले युट्युब न अशुभ पावना गा छ मल्ला छ तो श्रीलंका चोपिने जे मोनोटया फाया मला मोनोटया फाया उकेना कासो जियो जिपिन टाइमे जिते यो गन्ठाडो जियो बाला यो छुडो मला बामटी ध्यान टेबले पाठे यो छिटटो यो अयो याके पटे उठो अशुभ पावना अन्तर्गत थटेना ठिका इंगिबले जिपे याक्कन मन या ओ त्याग ज्याया मला तो बैराग ज्याया अरत ज्ञान लाइपिना अशुभ भावना या अरत ज्ञान लाइपिना यो कुडुगा जब ठो ज्ञान चिसा सिकाउने आचिस नकतन दैने सायद नापा न्यौ जिगे जिपिना कौड खरगा जि तया तुनगा जियो बुद्धि न जि कौया खरगा न बिचाया टुंगरगा मला तर भावना बिचाइ मखुन गाना भावना जिको खरा मुख्ने छ खया खसा अरु बिचारगा ठोय मैदा जिसा एक्सरे यंगा केन ना कौयागा जिया कौयागा सागिन्ने आ कौय त अलग केन ना आता एक्सरे क्यामेरा चाहिँ सेट लायो मला अब मिजा मिसा चाहिँ बिन मला ठक खना रचना चाहिँ बिन याले मला तथे वास्तव चाहिँ बिन अजाबिंगा मला अझ किस्म चाहिँ जिसा बिजाइना गुलेन जिसा मसे मला आ कसो आ जिसा थना मखोडा खौडा मखोडा योगा आ जिथना नगदिने बखने दुगैटा मला दुगैटा खम नि वास्तविकता ख नि होला वइटा पुवा मुनोटा यो कुछ न थाबले वे चीज खिचा जाउनगा मला तर वास्तविक दुगया खने अर्थेन दो जिपे वास्तविकला जिपे कौया खने जिगे शरीर जुना अशुभ छुने चीज बाना यो चीज दुला मला खिचो अन्य पटे कथा चाहिँ साब पोज बिया चाहिँ मलाई सम्लेशन पटे चाहिँ फरक सिधा डका हो अगे चाहिँ मलाई एक्सरे क्या पटे चाहिँ क्यामेरा खिचेला अजाम पटे खास चाहिँ भ
ऐसा वे फोटो से याद है वे फोटो से याद है दंग परे जाने के चिमी होला सासा छंगोला फनाडो ज्या ठीक है जीवन दी होला छंगोला फनाडो ज्या थदापि चाहिँ चिसा त्यसका बालामपट्टि मिसा अथवा मिजा रेखा खनाड्ने मलाई तर वास्तवमा चाहिँ थदामपट्टि गर्छ होला आठ फतना के नंगला मनना जे थप एउटा मको ठो मको जे कवा मको गा ट्याफला त्यसमा अथे ट्या मफि छारा छ जियो मन चाहिँ जित बालामपट्टि जे बलामपट्टि जित खन्नमा न्यामा ढका जियो मने ढार्ने ना त तो ट्या टुंको साय खरगा मन दुने ख सी टुंको साय पट्याजी मखनगा ट्या फै मडे मखनगा जित थरी बछारा छ मने यो खिटियाना मने खिटि चाहिँ जता एकदमै टोपिया टोडो आउटा ट्विक आवे सब एकदमै उटा घिसरेना सफिया मनको जालिसमा अनि उपटि आया आठ अशुभ भावना यो ठोका जब ठटे यहाँ भावना जियावे रे जीव शरीर जीवाना जिते अनि भावना जे वो तनाउने का तनाउन्ना सुइतन बाना बामला ढाउना मर्याउने थ बाना बामला ढाउना मर्याउने त इच्छा चपिन्द ढाउना मर्याउने थियो मर्याउन साट्य राग दियो भावना झेके तनिका राग दियो छौ बामला अकुशल का होला अकुशल जुने न जब थियो भावना याबले थियो जियो राग भावना मरे उ टाइम में जियो अंतिम टाइम है जियो प्राण त्याग टाइम है वो राग मरे तो वो राग स्वभाव मरे बेला ओपट्टि मरे बेला वो गुठो राग उयो छिट अकुशल कर्म ख अथवा दुर्गति उपट्टि मर्या वो स्वभाव मर्या सुगतिलाई अथवा अरत टक्कन जिफुगा वो राग अन्तिम टाइममा जसमा राग त पुरा त्याग्या पट्टा छ थोड़े भावना याबले राग चाहिँ कम दिया उनी दिया वहाँ साना जगह मशीन जगह सुषमा दुने अनि उपट्टि छिर दया छुनेगा थोड़े दिया थोना आज अनुमान या फट्ने होला जसमा थर्ड अशुभ भावना छिर खङ्गे फट डाला जी बालेकमा जी थटियामा केनेमा जी यो स्वभाव छिट मर्याउने ने ठुकेटा एक्जाम्पल जसमा क्वाबाडी था कर्णामेठा न्याक केने मला न्याक केने रे अथे सिके हो ज्ञान देके हो जियो दुन्टा थटा थमा स्व मला थटा थमा खङ्के ढका व न्याक थेन्टो जित व केनेपट्टि जला ज्ञान केनेपट्टि जला झिसन व्यवहार छुइला टाइपला वया न्याक से बाँझको लगा छ निगा मलाई दुने खङ्के चाहिँला स्या मसोनी मलाई अब चाहिँ देख्छ कि बेला ढाका नबल ढाका केन्द्र मलाई अहिले थन देख्छ कि उपरि तालिम छ नबल बियो रुगा छन् 10-12% होला विश्व बजार गुर्जो बिजना अहिले अन चाहिँ छ ढाका केन्द्रले बनबाउपट्टि चाहिँ श्लोक छ चाहिँ सेना बिरेका मलाई प्रतिबिम्ब समाधम्मा आख्या सुद्धा हेना बिलारेका अब वो छ उसो श्लोक चाहिँ बनि सबले मलाई भावना परिवर्तन छ नब जसा खाली भयो पमा चाहिँ डयडा नागा केन थमस केन पिन्च दक्ष केन ओजा त मलाई सो सुका होला अहिले अब श्लोक वले प्रतिबिम्ब समाठ दन्न गुल्न धर्म त ख वो डक्मा चाहिँ ठो ढाक्ने दुने गछि दयोपटी चित्र दुन खण्डयो दुने वो नागा ठ्यान गए ख झिसासले ठ्यान दुने सुक्से दुने जाने सोयाद नासा अन्च दुन्छम हिलाना है अन दुन्छम बिसनाना है मलाई वो दुने हे ठ्यान वो नाग्ने दुनले छो संसार दुने मोरला तर चाहिँ वो संसार गजाउले होला छ झिसा चाहिँ थेर तो दुठे तो दिने मलाई प्रतिबिम्ब समा धर्म रगा चाहिँ त गुल्न खना तो दया तो चीज वो डक्वे चाहिँ नाग्ने दुन्छमपट्टि चित्र ठेर ख रगा चाहिँ अझ भावना याद वो बना मोटो टटस का बना थरी चाहिँ केना नभा डेडस का किनी अरे थमस का किनी अले पिन्छ पिन्डनस का किनी होला अनि अपन दैविया थे नभा चाहिँ भाए खलावे डपे चाहिँ संस्कृत भाइ दोले थैदन भावना उयो ल डक्वेसन थियो अटले ओहो खबा
ल मिया लुआ मना तो ठौ चाहिँ हैन दक्षिण लुमन कि आ ठौले संस्कृत भएर हाउरी चाहिँ कतब न भएर हैं जो ले मलाई अब त पिंगु ख आ थोला भुटो टाइम से आउन ढास बिन्न चाहिँ वो भावना छटिना वे मक्का खाली नागास का केनमा और भन्छ के मसे श्लोक के बोल मसे और ठुलो छ नि नागन अझ ज्ञान का उडुगा ल तर आज चिन्न गन दै जाने वो नागन चाहिँ छिला छि समायाटा बाहेक मेरा चाहिँ जिसा प्रयोगमा आएर आज नामसँग दिए आदर्श ज्ञान ल्यायो पनि चाहिँ अझ खमै गयो ल अले ठो नाको पटी नकति नाके थिनो अब थटा थमा दुनिया खंकी पटी जला नकति श्लोक अनुसार ला व प्रतिबिम्ब समा धर्म ठयो पटी जसंत प्रोजेक्ट हुन छुछु केने ने ला प्रोजेक्ट मन मोनो मिन केने न्याउन केने ने आ व आकार व छिटा भावना दुथे जोने ला वठे न जसं तो खना चनो ठोया आ ठो डाइरेक्ट खना चनो ठयो चीज न पिने तारे दोपटी ठेरको चौपटीका उला ढियो मिखा जुन गाउना वया लाइट प्रति बिम्ब ढापटी वया किस मलाई त्यो मिखा रिफ्लेक्स यो किस त्यो मिखा जुन वना मिखा न त्यो मने वना मन चाहिँ ठोडको गुने ना चौपटीका पञ्चस खण्ड ठो बाला ठो बामला ठो सुख वेदना ठो दुःख वेदना तका त्यो चित्त ढेका ठो खण्डया चौपटीका प्रतिबिम्ब ढापटे कथे वो तो प्रोजेक्ट र किने बेला अन मनोना वे ढक वे खना लाए ढक वे थेन न अन ल न वे उन हे चाहिँ यो किने बेला ल न वल्ने अन ल ल मर्ने तर ल चाहिँ सँग खना जने जो मनोना वो ल ढका भावना न जने अर्थिन मंगसेना झिपे लखे न वना पहाडे न वना जंगले न वना ढका छुचो मना जने जनावर न खना अन जनावर न मर ल न मर दुला छुना मर्ने तर झिपे पहाड कोबर गए मना जने मन न उलिया ज्ञान जने टक्को ताठै उठे जाने ने अर्थे न तो ताठै लाइफ ताठै खना जनो चीज अन्य पटेगा ताठै थे चोमा सांग बासे वो लाइट रिफ्लेक्स ल्याउन त्यो मने पिक्चर बने या पिक्चर थे थो बाला थो बामला थो यांगो वांगो दियो त्यो मन डेगा चौ पटेगा वो डेगा चौ नि 50 खण्ड थो वया भावना चाहिँ थो प्रतिबिम्ब समा धर्म ढाउने छिटो तो आदर्श ज्ञान ढाइका बिटा व उके केना चौपटी जुला वो छौलिए चाहिँ तो नागा यो पटी ज्ञान आदर्श ज्ञान अले ठो अशुभ भावना आठौं पटी चाहिँ परिचय जुलका मला ठो भावना छ याना यो निने याना योको यंकल टासा किस लेवा बिना कवाय खनावेका वो तारे वो मनोला वो बाला बामला चीज मखनेगा ओला ठो स्वभाव ताठेला वो अशुभ खने छुना उके बाना चीज मोर खने छुना अन्यो ठो बल आउट हो अन्यो छुना मखने थियो मनो देखा चौ खने उके दुनेला गुली फोर चीज जो ठ दुन्ना मेपि खन बिना तका अठ खना आएगा अले जब ताठे वो शुद्ध रूपमा खना हुए अले जियो चित्त चाहिँ टमाटम शुद्ध जाएगा राग या यो मय टा वो माने ऑटोमेटिक तनाएगा और यक्को बुढो कालिने न लिप न यक्को घटना जो के त्यसका बामलामपट्टि व बालाका वम न व गुमा पिसो खबले व अशुभ भावना यहीपट्टि व खबले वला कौवा खनिगा कुए खनिगा र भावना के राग ममसे व अरज्या ज्ञान कया छन् अरज्या उम्री ढोका जस्तै कि छौ बाख्ने विशुद्धि मार्ग होइका अन छम राजाका मला छम राजा किसी गया ले उया सवार ज्या छौ अब किसी त हेरा मोटी अन्य लुयोपट्टि मलाई एकदम बालका राजापट्टि किसी ढाला गर्छ नि मलाई राजा न एकदम व किसानटिया वो पकरी पुया हेरा मोटी जर्जर ठीक राजा हिसाबमा बालका वोपट्टिका जनतालाई न बाणाउ खगा खबले अन विशुद्ध निमो नाचौँ गेमले छौँ अशुभ भावना यहाँ नाचौँपट्टि जला छम चाहिँ अशुभ भावना मयामपट्टि छमलाई भिसौँ चाहिँ पासमेस्ट ओहो गयौँ बानाका छ राजालाई गयौँ किसिन गयौँ बानाका झर थिए राजा न गयौँ बानाका हेरमोटी लुयोपट्टि विभिन्न किसान तिहार छे गयौँ व बानाका प्रशंसा यहाँ छ न अशुभ भावना यही मेसी राजा न कमाया खनि
वास्तवेला कवाया खनि वा किसिन कवाया खनि दगा अथे खनका जन हवा सत्य नला वया जने अरे वो गुली बाला ठया सो बटे ओइरा छिया बाला हरियो छिया मरवा वा असो पामने यामेस्ता अरे वे पो बाला टामेसे प्रशंसा याना जला वे लागिला छो छो मखो ठया सो खन्थे सो थटे किसी प्रतिना जुजी प्रतिना बालका चों ढिला बेटा रागिया मोमले वो बचे जाउने वो सफल जाउन थटे यहाँ थो अशुभ भावना जिसँग व वृद्धि यानाङ्गे मावजुला ठुकै पुटी अझ जिसँग ठुटा बालका दुन्ठ्याङ्ग या वो ढाल्ला झिरा पुटिचा अप्ठ्यारो ठ्याँ ज्याएगा सारा सत्य खण्डियो ठिक त क्याट एसएफ याटा ठाक्का क्याट सत्य खैँडा झोन्ड ठाको असत्य झिसँग धारण नाचो टोट ठाक्का अरू झिसँग संसारिक यो खैँट परमार्थी ख या ट्याकीमा होगा ट्याकीमा लिएला उइटा ख ठाक्का अरू या ठुकैँट ठौँटा ठुलिया या अहिले ठोय अशुभ भावना लियो त्यहाँ प्रज्ञा पारमिटा नभएका प्रज्ञा पारमिटा न ठोय अशुभ भावना बारे खण्डो त्यो श्रावकेन वया खण्डोगा उके पट्टि त खम फरक विधि तरिका चाहिँ अठेगा आ ठेउ ठेउपट्टि खट डसान त्यसमा प्रज्ञा पार्दैन पार्छ या उले सीमित मलाई पूजा त उखे पाठ्याको ढाला वला ढसिङकाला समय वैनला वना सिरला ओके दिन सुख व्यासन सु पावन व्यासन दियो न खनमरो आचे थेरबाडे पटिसा ठो विपसना उनी मिमसम चाहिँ ठोपटि ठो आचे लोकल जे मोडेसा बाखमा निना चुमिन जुसा व बिहारे उनी पिन जुसा त्यो विषयले पटिसा मगानीगा या माउ ख भन्दै पिनसन त्यो बारे न सियो तर जिबे प्र्याक्टिस लगाइन्ग्यो पटिसा कम चाहिँ खन्नुगा ठौँटा ठुलिया ढ्या थियो लिपा समय नबन्नुको ज्या ठाउँटा चाहिँ ठुलिया झिनको जाका चाहिँ पुण्य परिणाम न गाथा पनि सितेटो येता विसामृति चिन्ते साटेटो मेता मनसा पवन तेन च सद्गति जन्तुरशेष भवतो भुवने यातु हि